amin apo nga anak ti abroad. Kasi akayo malaang. Nakayan ta mga daw tayo pay. Pagyamanan ta, dapat inted ni McDonald nga partay man, tatangaal daw ke. Napiyat ako nasaya mo dati inted na ako nga partay man ta. Maka-lunch da tao ti ta mga oras tata. At dapay libre nga pang merienda. Ke pagyamamanan na ta ko naganan. Adama lata sumangbay nga grasya. Ay apo. Adati dati ini na tatak habhabulam ti vitamin D dito so nga itay magitang adda ini na kagor kaman ta rumara mo kung konak ka dati. Day visit ko ka ni. Ay apo. Ag sipot-sipot ang rod dati anak naganan. Relok ti oras dati break ko ka 45 minutes ko nak anak naganan. At dapat 15 minutes mo nga nabati ka anak naganan. Masapol nga ko nga makarelax mo ni anak ti abroad nga ag-break. Awa nga rin makita nga kadwa dito nga ag-break ka. Solo break ko mo dati garden tata dati likod ti balay dati babysit ko. Solo flight. Awan ti kaagaw nga kwa nga agtagari. Kaya na pigsa ti boses dati anak ti abroad no. Kuna mga rog ka 45 minutes dati break tat nga aldaw ka nasaya man kung kuna nga rod. Iso nga anak naganan nagurkata. Agpainit kadto yun. Anak naganan ago makatiini natatanga aldaw. Mapirang mo dati mata ang adad ka sirok ti anak naganan dito yan. Ti init iso nga napan basi naglinong ka dati anak naganan. Dati umbrella damo dito ya. Ti likod ti balay dati babysit ko ka. Napintas nga anak naganan. Pag meriendaan iso nga. Samantala dati ini na tatangaal daw ni nagpintas dati ini na makitam ti pintas pa iti ko. Ti aglawlaw mo. Ay apo. Kumusta kay amin?